Znaš li zašto Nemačka, ta ekonomska lokomotiva Evrope, zemlja o kojoj su generacije sa ovih prostora maštale kao o obećanoj zemlji, danas zapravo potajno zavidi Srbiji? Uporedimo Srbiju i Nemačku, ali ne kroz brojke o bruto domaćem proizvodu ili visini prosečne plate. Zaboravimo na trenutak na evre, automobile i autobanove. Rezultati jednog drugačijeg poređenja šokiraju, jer podaci pokazuju nešto što ruši sve naše dugogodišnje iluzije. Nemci, ljudi kojima je sistem sve, smatraju Srbiju zemljom sa najmanjim nivoom takozvane društvene usamljenosti u čitavoj Evropi. Da, dobro ste čuli. Dok mi decenijama maštamo o njihovom životnom standardu, oni sve više zavide našoj sposobnosti da živimo, da dišemo punim plućima i da jednostavno imamo vremena jedni za druge. Ostanite do kraja ovog izlaganja, jer ćemo zajedno razbiti mitove u koje smo slepo verovali i otkriti zašto je naše slobodno vreme luksuz koji se ne može kupiti ni za kakve pare ovog sveta. Kada govorimo o Nemačkoj, mi ne govorimo samo o stranoj državi, već o pojmu koji je duboko ukorenjen u našem mentalitetu. Za nas, posebno za generacije koje se sećaju starih vremena, Nemačka je uvek bila sinonim za red, rad i disciplinu. To je ona čuvena reč Ordnung koja je ušla i u naše kuće preko gastarbajtera, naših očeva, stričeva i dedova koji su sa kartonskim koferima odlazili na rad u Minhen, Stuttgart ili Frankfurt. Ali, zašto je ova priča važna za tebe danas? Zato što smo u toj trci za preživljavanjem, u tom večitom poređenju sa zapadnim standardom, počeli da zaboravljamo šta je ono što mi imamo, a što oni očajnički žele. Danas ćeš saznati kako nemačko društvo, stegnuto u nemilosrdne okvire surovih rasporeda, gleda na našu kulturu dugog ispijanja kafe u sred radnog dana. Otkrićemo zašto nas smatraju majstorima života i šta je to što mi gubimo kada pokušavamo da postanemo previše evropski, zaboravljajući svoj koren i svoj ritam. Nemačka veruje da je vreme novac, dok Srbija veruje da je vreme život. To je osnovna razlika iz koje proizilaze sve ostale. Ako pogledamo kako Nemci doživljavaju nas, suočit ćemo se sa nizom stereotipa koji su se taložili decenijama. Prvi i najčešći stereotip jeste da smo mi narod koji ne voli da radi, da smo previše opušteni, možda čak i lenji. Oni vide naše pune kafiće u utorak u podne i pitaju se, ko u ovoj zemlji uopšte radi? Mediji na zapadu često prikazuju Balkance kao ljude koji žive u nekom permanentnom stanju haosa, gdje se ništa ne planira i gdje sistem ne funkcioniše. Drugi stereotip je da je Srbija tradicionalno zaostala, da smo zarobljeni u prošlosti, dok oni grade budućnost. Treći mit se odnosi na našu emotivnost, smatraju nas previše glasnima, temperamentnima, na granici divljeg, jer ne umemo da sakrijemo emociju onako kako to nalaže njihov hladni, severnjački bonton. Ovi stereotipi vuku korene još iz vremena kada su prvi jugoslovenski radnici odlazili tamo. Bili su to vredni ljudi, ali ljudi koji su nakon smene pevali, družili se i pekli roštilj ispred radničkih baraka, što je za prosečnog Nemca bio kulturološki šok. Ali taj stereotip je mit jer se raspada u paramparčad pri prvom stvarnom susretu sa našom realnošću. Istina je sasvim drugačija. Nemački poslodavci veoma dobro znaju ko su Srbi. Kada naš čovek ode u Nemačku, on postaje najvredniji radnik, onaj koji rešava probleme koje njihov sistem ne može da predvidi. Mi imamo tu snalažljivost, taj vitalizam koji se ne uči u školama, već se stiče kroz život na Balkanu. Međutim, ono što Nemce zaista šokira nije naš rad, već naše slobodno vreme. Uporedimo njihov termin Feierabend sa našim shvatanjem kraja radnog dana. U Nemačkoj Feierabend označava sve to vreme posle posla. To je trenutak kada se vrata zatvaraju, kada se navlače zavese i kada Nemac seda ispred televizora, često sam ili u strogo ograničenom krugu najuže porodice. To je vreme koje je striktno odvojeno od posla, ali je istovremeno i vreme duboke izolacije. Kod nas Feierabend ne postoji kao koncept, jer kod nas druženje traje ceo dan. Posle posla mi ne idemo u izolaciju, mi idemo među ljude. Podaci pokazuju da prosečan građanin Srbije provede trostruko više vremena u socijalnim interakcijama, u kafanama, na kafama sa prijateljima ili u poseti rodbini nego prosečan građanin Nemačke. Za nas je slobodno vreme kolektivni događaj, a ne individualni beg od stvarnosti.
Zašto oni tako misle i zašto se stvara taj jaz u razumevanju? Moramo se vratiti malo unazad. Za vreme Tita i stare Jugoslavije odnosi sa Nemačkom su bili specifični. Mi smo tamo izvozili radnu snagu, a uvozili njihov novac i njihove polovne automobile. Tadašnji zapadno-nemački sistem bio je na vrhuncu ekonomskog čuda, ali je to čudo zahtevalo potpunu žrtvu pojedinca. Radnik je postao zupčanik. Naša kultura je, sa druge strane, uvek bila orijentisana ka zajednici. Iako smo prihvatili mnoge zapadne modele potrošnje, nikada nismo do kraja prihvatili njihovu socijalnu otuđenost. Nemačko neznanje o našoj kulturi dolazi iz njihove nesposobnosti da shvate kako neko može biti srećan bez savršenog reda. Oni naš haos vide kao manu, ne shvatajući da je upravo u tom haosu skrivena naša sloboda. Naš čuveni koncept polako za njih je nepoznanica. Kada Nemac kaže da nešto mora da se uradi, to izaziva stres i lučenje kortizola. Kada Srbin kaže polako ćemo da rešimo, to nije znak lenjosti, to je filozofija preživljavanja, mehanizam odbrane od stresa koji ubija modernog čoveka. Kada Nemci dođu u Srbiju i kada svojim očima vide kako mi živimo, njihove reakcije su fascinantne. Ljudi kažu da prvih nekoliko dana osjećaju anksioznost jer nemaju plan. Njima je nepojmljivo da neko može da pozove prijatelja telefonom i kaže: silazi, čekam te ispred da pijemo kafu. U Nemačkoj se kafa sa prijateljem dogovara 2 ili 3 nedelje unapred uz upisivanje u Terminkalender Planer. Ta spontanost kod njih izaziva prvo šok, zatim poricanje, a na kraju duboko, neskriveno oduševljenje. Oni vide da su naši ljudi, uprkos svim ekonomskim poteškoćama, uprkos nižim platama, češće nasmejani. Vide pune ulice, vide decu koja se i dalje igraju zajedno, vide komšije koji pozajmljuju jedni od drugih, koji sede na terasama i razgovaraju. Tada shvataju da njihov savršeni red možda donosi materijalnu sigurnost, ali im oduzima dušu. I tu dolazimo do ključne tačke. Nemačka zavidi jer sistem ne može da proizvede toplinu. Srbija danas, u kulturnom i društvenom smislu, predstavlja jedinstven fenomen. Životni standard kod nas jeste niži ako gledamo samo statistiku prihoda. Ali šta je sa statistikom života? Naša porodica je i dalje nukleus. U Srbiji nije retkost da 3 generacije žive pod istim krovom ili barem u istom dvorištu, u istom kvartu. Babe i dede čuvaju unuke ne kao obavezu koju im je država nametnula jer nemaju mesta u vrtiću, već kao prirodni sled stvari, kao radost. Tradicija se kod nas ne čuva samo u muzejima, ona se živi svaki dan. Naša slava nije samo verski obred, to je najsavršeniji oblik socijalne kohezije. To su dani kada se vrata ne zaključavaju, kada za stolom sede prijatelji, kumovi, komšije različitih vera i nacija, kada se deli i hrana i briga. Mentalitet srpskog domaćina podrazumeva da gost nikada ne sme otići gladan ili nesaslušan. Nemačka danas, sa druge strane, beleži zastrašujuće podatke o samoći. 100.000 starih ljudi tamo živi u potpunoj izolaciji u savršeno čistim, skupim staračkim domovima, gde ih porodica obilazi po rasporedu, možda jednom mesečno ili za Božić. Deca se osamostaljuju sa 18 godina, odlaze u druge gradove i veza sa primarnom porodicom postaje formalna. Razlika je ogromna i suštinska. Njihove institucije brinu o ljudima, ali naše porodice brinu o ljudima. A institucija, ma koliko efikasna bila, ne može da te zagrli. Uporedimo ta dva sveta dalje. Ko je tu bolji i zašto? Nije stvar u tome da glorifikujemo naše mane jer ih imamo napretek. Naša birokratija je spora, naša infrastruktura često kaska, ali u onome što čini samu srž ljudskog postojanja, u osjećaju pripadnosti, mi smo apsolutni pobednici. Srbija radi bolje ono što je najteže, održava čoveka čovekom. Naša kafana nije samo mesto gde se toči piće. Kafana je kod nas institucija, psihološko savetovalište, mesto gde se sklapaju poslovi, gde se leče slomljena srca, gde se slavi rođenje i oplakuje gubitak. Za Nemca odlazak u pub je deo opuštanja vikendom. Za Srbina kafana je deo identiteta. Kako se to desilo? Srpski put je uvek bio put opstanka na vetrometini.
Kroz vekove mi smo naučili da države i carstva dolaze i prolaze, ali da ono što ostaje jesu ljudi oko nas. Zato smo izgradili mentalitet koji se ne oslanja toliko na sistem koliko na brata, kuma i komšiju. Jugoslovensko nasleđe, ono čuveno bratstvo i jedinstvo, možda je politički mrtvo, ali je u društvenom smislu ostavilo trag u navici da se živi kolektivno, da se deli i imanje i nemanje. Zašto onda Nemci osjećaju tu specifičnu vrstu zavisti, koja se često graniči sa strahopoštovanjem? Zavide jer vide da mi posjedujemo nešto što su oni izgubili u procesu svoje industrializacije i optimizacije života. Boje se, na neki način, da će njihov model potpune posvećenosti radu na kraju dovesti do društvenog kolapsa, jer čovjek nije mašina. Kulturna konkurencija ovdje nije u tome ko će napraviti bolji automobil, već ko će proizvesti srećnijeg pojedinca. Naš način života je direktna kritika njihovog sistema. Kada Nemac vidi Srbina koji sa prosječnom platom uspeva da organizuje večeru za 10 ljudi, uz puno smeha, muzike i dobre hrane, on se pita, gde ja grešim? Zarađujem 5 puta više, a moj sto je prazan. Ova emocija se ispoljava na različite načine. U njihovim medijima često možete vidjeti reportaže o Balkanu koje nose dozu romantizacije. Govori se o netaknutoj duši Balkana, o mestima gde vreme teče sporije. Komentari običnih ljudi na internetu ili turista koji posete Beograd, Novi Sad, Niš ili Guču uvek se svode na jedno. Vi ste bogati jer imate jedni druge. Njihov stav prema srpskoj kulturi je mešavina zbunjenosti i fascinacije. Njima je nejasno kako iz tog, za njihove pojmove, ekonomskog haosa izvire tolika količina kreativnosti, muzike, vrhunskih sportista i naučnika. Šta to znači za nas, a šta za njih? Za Srbiju ovo znači da mi u svojim rukama držimo socijalni kapital ogromne vrednosti. Naši međuljudski odnosi su naša najveća valuta. Međutim, hoće li se to promeniti? To je pravo pitanje. Kako globalizacija uzima maha, kako zapadni korporativni model sve više prodire u naše kompanije, pojavljuju se prognoze da ćemo i mi postati isti. Mlađe generacije u velikim gradovima sve češće usvajaju taj zapadni ritam, posao od 9 do 5, teretana, brza hrana, ekran. Ali postoji nešto u našem genetskom kodu što pruža otpor. Naša potreba za polako ritualima je previše jaka. Teško da će bilo koja korporacija moći da zabrani srpskom radniku onu jutarnju kafu od pola sata gde se pretresaju sve teme, od lokalnih ogovaranja do svetske geopolitike. Šta Srbija ima u kulturnom smislu što ih toliko privlači? Imamo kulturu koja je živa. Naša muzika, bila ona tradicionalna, starogradska ili čak taj kontroverzni turbo minus folk, nosi u sebi neverovatnu energiju. To nije muzika za slušanje u pozadini. To je muzika koja te tera da ustaneš, da razbiješ čašu, da se zagrliš sa nepoznatim čovekom. Naša hrana nije pravljena da bi bila nutritivno savršena, već da bi spajala ljude. Ćevapi, sarma, pečenje, domaća rakija, to nisu samo obroci. Nemac hranu konzumira da bi imao energiju za rad, Srbin hranu konzumira da bi proslavio život. Naša kafana tradicija je esencija naše sociologije. Kako se to desilo? To je miks vizantijskog nasleđa, osmanskog uticaja koji je doneo taj ćejf i merak, slovenske melanholije i evropskog stremljenja. Mi smo most i na tom mostu smo naučili da igramo i pevamo čak i kada je najteže. Ko to ne vidi? Ne vide oni koji dolaze sa predrasudama, oni koji misle da se civilizacija meri isključivo dužinom autoputeva i visinom nebodera. Ali sve više stranaca, posebno onih iz visoko uređenih zapadnih društava, dolazi ovde upravo da bi pronašli taj izgubljeni deo sebe. Šta dalje? Potencijal naše kulture je ogroman, ali samo ako je ne izgubimo u želji da budemo nešto što nismo. Šta ovo zapravo znači za tebe, za čoveka koji živi ovde, koji se svaki dan bori sa našim svakodnevnim problemima, sa računima i nepravdama? Za Srbe ovo saznanje treba da bude lekcija iz samopoštovanja. Ponos naspram opreza. S jedne strane, moramo biti ponosni na to što smo sačuvali čovečnost. Moramo biti svesni da ono što mi imamo svakog vikenda, kada okupimo porodicu oko stola,
kada se smejemo sa komšijama, jeste luksuz o kojem milioni ljudi na zapadu mogu samo da sanjaju dok piju antidepresive u svojim savršeno uređenim stanovima. Naš životni standard možda nije za ponos, ali naš životni stil apsolutno jeste. S druge strane, moramo biti oprezni. Moramo paziti da, u trci za boljim sutra, ne prodamo ono najvrednije što imamo. Kada maštamo o nemačkim platama, zapitajmo se da li smo spremni da platimo nemačku cenu te plate. Da li si spreman da tvoje dete mora da zakazuje viđenje sa tobom nedeljama unapred? Da li si spreman da tvoja starost bude sigurna finansijski, ali potpuno lišena dečije graje u dvorištu? Glavni zaključak ove priče nije da je sistem na zapadu loš, a naš dobar. Niti da mi ne treba da težimo boljem ekonomskom životu. Suština je u tome da moramo prepoznati svoje bogatstvo pre nego što ga izgubimo. Nemačka zavist prema našem slobodnom vremenu, prema našem polako, prema našoj sposobnosti da od malog napravimo slavlje, samo je dokaz da ljudska duša traži više od reda i sigurnosti. Ona traži konekciju, toplinu i slobodu. Fakti koje treba da zapamtite su jasni. Mi nismo lenji, mi samo znamo šta je važno. Mi nismo zaostali, mi smo samo sačuvali ono što je moderno doba pregazilo. Naše slobodno vreme, naša druženja, naše slave i kafane nisu gubljenje vremena, već najbolja investicija u mentalno zdravlje i dugovečnost naše nacije. Zato, sljedeći put kada sedneš da popiješ kafu sa prijateljem u sred radnog dana, nemoj osjećati krivicu. Osjeti ponos, jer živiš život koji mnogi pokušavaju da kupe, ali im to nikako ne uspeva. Voleo bih da čujem vaša razmišljanja o ovome. Da li ste i sami primetili ovu razliku kada ste putovali ili razgovarali sa ljudima sa zapada? Napišite mi šta mislite u komentarima. Da li smo mi ti koji treba da uče od njih ili možda oni imaju šta da nauče od nas? Šta biste vi odgovorili?